Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Anti-tobacco squad Kolasib to Chuan Vawiin Khan Kolasib office strong squad drive and nay. Mizoram Governor and Chief Minister Pu Lalduhoma KAIHHRUAI SAWRKAR Thar Alalot. Chief Minister Pu Lalduhoma Chuan SCDP board anti-top ngal tur thu Vawiin an laklu ani nuwa thu thar lakhom tu te akom na asoi. Tle tu te chibei ule silaram nga ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun zomang. Vawiin Khan HDFC Bank Kolasib Branch 10 Kolasib Blood Bank Adam Lau Mamotan Thisen Unit Som Paruk Anpe Vawiin HDFC Bank Kolasib Branch 10 Thisen Athlona Anpe ka hian mi papariat le meichhia pariat an vain mi som paruk anne Anti-tobacco squad Kolasib te chuan Vawiin Khan Kolasib office strong squad drive anne Anti-tobacco squad Kolasib te chuan Vawiin Khan Kolasib office strong dan phal lo na hmuna zialzu anom le omlo endikin kotpa section 4 mangin dan bo chhia mi pali an mana heng dan bo chhia te hi dan angin shemna hmuna an penghalane Mizoram Governor and Chief Minister Pu Lalduhoma KAIHHRUAI SAWRKAR Thar Alalot Vawiin Khan Raj Bhavan tualah Mizoram SAWRKAR Thar laklu anita a Governor Dr. Babu Kambhampati chuan Chief Minister atan Pu Lalduhoma chuan rinawmna thu tiamtirin laluta Protem Speaker atan Pu Lalfamkima lalutin Cabinet Minister pasarih le Minister of State palite lakluhna ane nghal bokane Cabinet Minister atan laklu te chu puke Sapdanga Pu Lalhlana pusila soivunga Pu Lalthansanga Dr. Lalhlana Pu PC Lalruata le pilarin puite ania Minister of State atan laklu te chu Pu Roding liana Pu Bilal Chanzawa Professor rinawmna le Pu Lalnging lava marte ane Sarkar Thar laklu inkom ni chumadar som pakata channi in Chief Secretary Dr. Renu Sharma IAS tuan KAIHHRUAI lar sap chuan Chief Minister Pu Lalduhoma le Cabinet Minister mi pasarih le Minister of State mi palite chu ramdan pui hnuai rinawm taka na thoktur le Sarkar thuruk vong thaturin thu atiamtirane Sarkar Thar laklu inkom a hian Reverend Vanel Zuatan hun ser mangin Synod Choir 10 Romin rel sakangche ti hla an remane Mizoram Sarkar Thar laklu inkom a hian Chief Minister kalchuakta Puzoram thangale Chief Minister launito Pu Lalthanhola baka MLA Thlanthar baka Head of Administration chin official te Minister te nupuile fanaute le sombik te antelane 9th Mizoram Legislative Assembly Council of Minister Tele Ansan Paul te chu Pu Lalduhoma Chief Minister Finance Department Planning and Program Implementation General Administration Department Political and Cabinet Department Law and Judicial Department tenia puke Sapdangan Home Department, Urban Development and Poverty Alleviation Department, Department of Personal Administrative Reforms, Disaster Management and Rehabilitation Department, Pu Lalhanan Public Work Department, Transport, Parliamentary Affairs Department, Pusila Soivungan Local Administration Department, District Council and Minority Affairs Department, Art and Culture Department, Animal Husbandry and Veterinary Department, Pu Lalthansangan Environment, Forest and Climate Change, Sericulture, Fisheries, Land Resources, Soil and Water Conservation Department, Dr. Lalkhanan School Education Department, Higher and Technical Education Department, Taxation, Information and Public Relations Department, Information and Communication Technology Department, Pusi Lalruatan Agriculture, Irrigation and Water Resources,
Cooperative Department, Pilarin Puin Health and Family Welfare, Social Welfare and Tribal Affairs, Women and Child Development Department, le Tourism Department tenia, Minister of State le Anchante, PUF Roding Liana, Power and Electricity Department, Commerce and Industry, Printing and Stationery Department, Pubilal Chanzawa, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Land Revenue and Settlement Department, Professor Lelni Loman, Rural Development, Horticulture, Public Health Engineering Department, Pulal Nging Lavamar, Labor, Employment Skill Development and Entrepreneurship Department, Sport and Youth Services Department, Excise and Narcotics Department tenia. Chief Minister Pu Lalduhoma chuan SCDP Board anti top ngal tur thu voin an laklu ani hnua thuthar lakhom tu te akumna a soya. Chief Minister Pu Lalduhoma chuan voin an laklu ani hnua thuthar lakhom tu te komin sorkar thar apian hnu ni zachung anti ngal tur soifian nein sorkar na tok aikal la zongzong te tu January thachunga in report ngal turin asiatira aikal la te chu enfia masak ani tur thu soin sorkar na tok summi mal account da te po aranglama action lak ngai lawa lawin ching fel ngal turin asiatir bok. Chief Minister chuan social media manga fake account siama dot manga mimal beijing te chu an chui chwa vek tur thu asoi bok ani sorkar na thok te chu khwakhir anni atangin zalen takna an tho ngal tur na thok ngal turin acha a sorkar na thok ten anti tur chin na oma zalen na an nei ani sorkar thara chuan kan ra be sakdon lo ati bok. Ramri chungchang soin har san lo thlena boundary committee din chop ngai lawin boundary committee din ngal ani tur thu soya ruihlo ti takzet an do tur thu le ruihlo wanga thalain sato har san na tong Mizoram an punzel awangin ruihlo do chu an ngai poimo tur thu asoi bokani. Home Minister Thar Puke Sapdanga chuan kan ramri asum dong driver te laka a receipt omlo tur chia kan lak vak vak hi ramhmel ti baltu ni asha thole ti top trul ati thu soi. Minister Tana Laklu Thar Puke Sapdanga Pula Nging Lava Marle Dr. Vanal Thanate chu Aizol Press Club an leng luta MGA member tin thing puin havin income na hun thatak an mangane. MGA General Headquarters Pusila Rambuat se chuan he huni KAIHHRUAI MGA President Launito Tun Sorkar Home Minister Nibok Puke Sapdanga chuan thu soin media chu Minister ani konga sial tu le hlangkai tu ani ti in hemo phurna namlo tu media ani anga MGA member te chu ama troi oma thlop tur le fin chwa turin asomani. Home Minister Thar Pusa Pachuan kan ramri asum dong driver te laka receipt omlo tur achia kan lak vak vak hi ramhmel ti bal tu ni asha thole ti top trul ati thu asoyani. Sports Youth Services Minister Pulal Nging Lavamar po in MGA te chu ti diklau shilshelawa atul anga thuron petorle fin chwa turin asom bokani. DIPR Minister Dr. Valalthana po in Chanchin Bukhovela mikhwal lo thule a theile phak ang to ka media lama alo in man ve to thin thu soin MGA member te nen thataka an tho ho abe sei thu soi. Minister Tharten laklo ani hnuwa an chen napan ma a Aizol Press Club an ron tlo ma saber chu MGA chon lo ma matilhe a Minister te hin nupuye cheuten troi omin DIPR Director Pusila Nunkimale Deputy Director Pimina Zauliani Baka Ser Chief le champhai MGA member te antel bokani. Mizoram Football Association chuan Mizoram Legislative Assembly election a Pulal Nging Lavamar MFA Honorary Secretary Nilai MLA Thantlin ani a Minister of State Ruat ani le Sports and Youth Services Department changtura mo phurna pek ani chu lo moment ti hle. Voin chonu khan Pulal Nging Lavamar Sports Minister Paul Hian MFA chuan an office Aizol City Park a thingpui roi an buat saya Minister hi MLA JJ lat pek hluan troi omani. MFA President Pu Lalfamkima rale MFA shai tu dangten Sports Minister Hilau Dong Songin Mizoram Football mathiar thanem tak an nei thule chumi hlotlin na atan chuan an thopui zelan be sei tu te thinlung taka MFA in football chung ko atanga thlantlin MLA pani te chu an lompui thu an soine. Sports Minister Pu Lalfamkima Lavamar chuan MFA shai tu zinga party shangshanga mi te omma ila lungrol taka football mason atana an tho ho thin thu te amange po MLA ani thein atana athopui ten an du sak vek thu asoi. Putete mar chuan Minister nima se khel mola achwa sandon lo thule Mizoram in fiam na shang ti mason tur thei top achwa tur thu soin chumi atan chuan thopui te fin chwa ama mozel tur thu asoi bokani.
Pu Lalfamkima MFA President chuan lalpan thil ro pui min ti sakani ti in MFA in ziak tulian le international player hlui puje jelal pek hluate thinlung taka anlom pui thu asoi bokani MNF Senior Vice President Puton Lui chuan pathian KAIHHRUAI ngan kir le ngei don ati Mizoram mrun chung in khom neya Puton Luya ex-Deputy Chief Minister MNF Senior Vice President chuan thu soin pathian KAIHHRUAI in kan let le ngei dona ton in thlan result hi kan thadna tur zo ka pathian rem ruat ani ti kan poma ZPM te kan lompuya do sakna kan hlan kan MLA som hi constructive opposition ni dona enchin sorkar hi mi puin kan chik dona kan clear uluk hle ang kan in enchin hun hi arei don law ati MNF Senior Vice President chuan kumsang ka zakwa somrok pathuma political party chakper kan lo ni dai to a kan theina ni lawin pathian shrine awangin sorkar na kan siam photo a kan lunga chhia a kan mit tui atla thina kan loma kan hlim photo thin tuna po kan thinrim lawa kan lung oi lo heklaw mana min pek ang sorkar na lalpan min pele mei dona pathian in min lo shrai to na zongzong a lom thu kan soi ne election na boina zongzong vote thak tu zongzong te chung a lom thu kan soi ni ati kan chaklo na hian thashrui tharmin pedona unit level changa general headquarters thlengin kan in siam thadona kan ngoi reng don law pathian in min shrai zel don ti hi kan threchianga kan vote mu po atlem lawa kan thole thoi don MNF pian na chu Mizo nationalism ani a kan aula ber tur ani rengang tung China nen kan be zel don ani ati bawk Puton na chuan MNF sorkar hi na thoklaw anga min pu chungchang hi ataka shetu chu mipui anni a covid in kan na tho min ti bahla hle a mason na kan tum angin kan thok theilaw chuti rualin engma thoklaw anga min pu do tlat mei te kha adik bik law mathar la in na thok pe mitei male rin om thanem tak kan la oma kan thau chuak ngei don ati Mizoram ron chung in khomi MNF Vice President Pu Lalfamkima nan KAIHHRUAI Pu Lalbiak thanga pachuaw advisor MNF General Headquarters chuan hun ser amangani Sorkar liam ta income sang ni som pakwa atanga kumin October ni kwa sang ni som ni pathum thlengkhan socio economic development policy hnuaia board sang som palite din le enkolnan cheng noi sangkhat zathum somruk aseng rela hen board sang zinga hian social rehabilitation board sports youth affairs and tourism board land revenue and survey board le industrial development board atan sum aseng tambera RTI manga zona finance department na SPIO chandanin kumnga chung khan SCDP board te enkolnan hian cheng noi sangkhat zathum somruk pakhat point pakhat pek ape chuaka kumsang ni som pakwa changa somni chung khan secretariat annex 2 building SCDP board vice chairman te room siam nan cheng noi som pe in SCDP board office honna sen sawatan cheng noi thum singa sang ni an manga hemikum vekhian SCDP board sang som palite enkolnan cheng noi zani somni pani point pani pek ape chuak bokani kumsang ni pakwa finance department atanga SCDP board som palite enkolna tur hi aloma pek cho ani a kumsang ni somni atanga somni pakata tangin board sang minga pek cho ani in hemikum atanga board sang ne na ani enkolna pek cho Tarlan ani dan chuan social rehabilitation board sports youth affairs and tourism board land revenue and survey board le industrial development board enkolna atana sompek chwa hi board dangte ain atambi ka kumsang ni somni atanga somni pakhat atanga sangni somni pathum atanga somni pali thengin he board pali te ne na hian chengloi somkwa pani point pani pakhat theu pek ani hemi hun chung vekhian board dang som human resource development manpower development agriculture development rubber and allied crops development health and family welfare road infrastructure bamboo link road horticulture department veterinary and fishery development le bamboo development board te ne na chengloi somsari pakhat point paruk pakhat theu pek ani November ni khatsang ni som pakwa khan vice chairman SCDP board office honania GAD in notification ti chu atarlan dan chuan SCDP board chairman ti chuan minister ani anga hlo anlak ba ka hlo dang an nei lawa vice chairman zinga MLA te po in MLA hlo ba hlo dang an nei lawa vice chairman zinga MLA ni lo te chuan thlatin cheng sing hli an hlo thungani SCDP board som palite enkolna atan hian state sorkar sumpek chwa dan kumsang ni som pakwa atanga somnia cheng noi zani somruk pakhat point pakhat sang ni somni atanga ni kha chungin cheng noi zathum pathum point pakwa parok kumsang ni somni pakhat atanga somni pahnia cheng noi zathum som pathum point pakwa parok kumsang ni somni pahni atanga somni pathum chungin cheng noi zathum le pathum point pakwa parok
te an ni khati zong ka Chanchin Thar kan puan thei chu ni e pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk ai tam an thokin thani achanga kum khat chin tan minute khada voi somnga ai tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli ai tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang theang berin subcenter a emo damdo ina emo panpui fatang che